Ako je verovati Facebooku i onome što je pre neki dan objavio kosovski predsjednik Hašim Tači, briselski dijalog uskoro se nastavlja. U telefonskom razgovoru Tači i Vučić su se saglasili da se nastavi gde se stalo na normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije i zajednički radi na rešavanju problema. Dakle, predsjednici su se dogovorili, sada je red na premijerima. Srbiju vodi premijerka Ana Brnabić, a ko će biti mandatar za sastav nove vlade Kosova do ovog trenutka se ne zna. Zna se samo da i Beograd i Prištinu čeka dugi i neizvestan put do Brisela i da na tom putu ne treba da budu posvađani. Dobrodošlicu u sporazum večeras želim dopisnici radio-televizije Kosovo iz Brisela, gospođi Đeraćini Tuhini. Dobroveče i dobrodošli. Dopisniku javnog servisa Srbije, odnosno RTS-a, također iz Brisela, gospodinu Dušanu Gajiću. I vama dobroveče. Dobroveče. Glavnom i odgovornom uredniku, odnosno glavnoj i odgovornoj urednici portala Kosev Tatjani Lazarević. Također dobroveče i vama. I glavnom i odgovornom uredniku lista Kohaditore, Agronu Bajramiju. I vama, Agrone, dobroveče. Dobroveče. Đeraćina, šta kažu prognoze iz Brisela? Kakvo leto očekuje Kosovo? Više bih rekla da se radi o priželjkivanjima, a ne o prognozama, pošto su se o prognozama bavili svi pre 11. juna, odnosno pre parlamentarnih izbora na Kosovu. A priželjkivanje u Briselu jeste da ovo ne bude neko dugo i toplo leto, nego da dođe do što bržeg formiranja kosovske vlade, da se ne ponovi 2014. godina kad je zemlja bila u potpunoj blokadi u više od pola godine. Međutim, kao što se vidi, rezultati su takvi da je malo verovatno da će ubrzo doći do formiranja te vlade, mada Brisel to priželjkuje kako Kosovo ne bi zastalo u svim tim procesima koji vezuju zemlju u pravcu tih evropskih integracija, u novim izazovima kao što je ekonomski razvoj, vladavina prava, a pre svega dijalog. To je najvažniji projekat iz briselske perspektive. Ne samo posvećenost, oralna posvećenost prištinskih lidera prema dijalogu, nego i konkretan rad u nastavku i u implementaciji već dogovorenih sporazuma. Hvala puno, Dušane. Pošto ste i vi u Briselu, inače ne trenutno, da li su i vaša, to jest vaše prognoze, odnosno očekivanja Brisela iz vašeg ugla ista kao ova o kojima je govorila gospođa Tuhina? Da, pa možemo da razgovaramo o tome što su želje i u tom smislu se slažem sa Đeračinom. Međutim, teško da možemo da očekujemo neko ubrzanje u ovom nekom kratkom roku. Vidimo da dijalog zapravo je u nekoj vrsti zastoja već duže vreme zbog različitih razloga, zbog izbornih ciklusa i u Srbiji i u Kosovu. Ti izborni ciklusi još uvijek nisu u potpunosti završeni. Postavlja se i pitanje formata, na koji način će se u odnosu i na to koje ličnosti će zauzeti koje pozicije, kakve odgovornosti će oni imati, koju političku težinu. Neizvesno je, za dijalog je bitno da se nešto dešava kao kad vozite bicikl, ako gledate u pedale, ako ne vrtite, da nećete dugo završiti, ali vidimo da zastoj sa različitim negativnim posljedicama traje već prilično dugo. Hvala puno. Tanja, kakvo je raspoloženje u javnom mnjenju na severu Kosova? Znamo da je predizborna kampanja onako poprilično napregnuta bila, da kažem, kroz medije. Pa delo je površinski da je sada došlo do jednog smirivanja posle te bure. Međutim, ispod površine situacija je potpuno drugačija. Već je nastalo pregrupisavanje pred očekivane redovne lokalne izbore. To je druga tema. A ono što je jako važno da se istakne za većinski srpske sredine na Kosovu i Metohiji jesu dva trenutka i voljela bih da ih ja upravo sada istaknem, a to je da pre svega pohvalim po prvi put od briselskog sporazuma, po mom dubokom mišljenju, preventivnu i pozitivnu reakciju nekoliko najviših međunarodnih predstavnika u Prištini, pre svega u sprečavanju evidentno nasilnog scenarija ili više nasilnih scenarija koji su se pripremali na dan izbora. Zapravo smo već neke i videli. Zahvaljujući upravo toj preventivnoj i pozitivnoj reakciji od takvog scenarija se u srpskim sredinama odustalo nekoliko dana pre izbora.
I ono što je jako važno kad već pričamo o atmosferi sada, jeste upravo ona atmosfera koju smo imali na dan izbora i koja se i sada nastavlja, a to je da dok s jedne strane ne možemo da sporimo legalnost izbornog procesa u srpskim sredinama, i tekako, po mom dubokom uverenju, može da se spori njegov legitimitet, njegova istinska demokratičnost. Odustavši od to, kako da kažem, nasilnog scenarija, pribeglo se jednom svojevrsnom birokratsko-inženjerskom, institucionalno birokratskom inženjeringu, da se ostvari najbolji mogući rezultat po grupu koju podržava Beograd, u ovom slučaju to je bila lista Srpska, i u takvoj situaciji gde se u svakom mogućem smislu besmislila volja pojedinca, demokratičnost i istinska sloboda izbora, mi zapravo nastavljamo istu atmosferu i sada. Hvala puno na odgovoru. Gospodine Bajrami, da li nas očekuje dugo i toplo leto, to je da li je ono već krenulo i hoće li se možda ponoviti ili ne ono što je Kosovo čekalo na prethodnim izborima kada je pola godine, čini mi se, čekalo mandatara? Da, pa leto je, mislim, počelo već odavno, možda čak pre vremena, da tako kažem, to dugo i toplo, i mislim da će se nastaviti tako. Postoji neka vrsta krize koja je počela već 2014. godine, ali koja na neki određeni način ovim izborima doživljava svoj kraj, veoma težak kraj koji može da se produže možda i 6 meseci, kako ste rekli, ali to je ipak kraj. Kažem kraj zato što ovi izbori su doneli neki rezultat koji je dramatično drugačiji od onog što smo do sada vidjeli na Kosovu, među velikim i većim albanskim partijama, i predstavlja možda početak velike promjene unutar albanskog političkog tela, da tako kažem, i time što će po ovim izborima, po ovim rezultatima, nekada možda čak i marginalna partija gospodina Kurtija Samoopredjeljenje postati najveća partija Kosova posle ovih izbora. Bez obzira da li će biti na vlasti ili ne, to je sada najveća partija na Kosovu i to je samo po sebi velika promjena. Druga velika promjena je što je partija koja je bila najveća do sada od možda 1999. na ovamo, Demokratska partija, nekada vođena od sadašnjih predsjednika Tačija, sada od Kadrija Veseljija, to je sada, to više nije najveća, čak nije ni druga najveća partija, već je treća najveća partija. Mislim da ta promjena dodatno zagreva leto. Ali to se mora uzeti u obziru i kad se priča o ovim ostalim procesima. Mislim da dijalog koji smo pomenuli, sva ta priželjkivanja da se on nastavi i te telefonske razmene ideje između Beograda i Prištine padaju u vodu kad se vidi legitimna i realna perspektiva. A to jeste da kogod bude došao na vlasti posle ovih izbora, dijalog više neće biti isti. Ne može više. O tome ćemo kasnije kakav dijalog očekujemo. Hvala vam na ovim odgovorima. Sa nama večeras i večeras, tačnije, mladi ljudi sa severa Kosova u publici sa kojima večeras razgovara koleginica Slađana Dobrosavljević, inače novinarka radio-televizije Herc. Dobroveče Slađana, dobroveče dame i gospodo u publici. Đeračina, kakvu kosovsku vladu priželjkuje Brisel? Brisel priželjkuje kosovsku vladu koja će biti proevropski orijentisana i koja će voditi reformski proces koji je neophodan ako Kosovo želi da nastavi taj proces evropskih integracija, šta god to značilo za Kosovo, pošto znamo da Kosovo ima problem sa 5 preostalih zemalja članica koje i dalje ne priznaju kosovsku nezavisnost. Stoga i jedino je Kosovo koje ima evropsku perspektivu, dok ostale zemlje Zapadnog Balkana imaju perspektivu evropske integracije i to je suštinska razlika u ovoj grupi od 6 zemalja koja ima taj geografsko-politički naziv Zapadni Balkan. Međutim, ono što je u više navrata rekao komesar Johannes Hahn, glavni političar u Briselu koji se direktno bavi dosijevom Zapadnog Balkana, treba se imati u obzir i volja naroda, kosovskog naroda koji je ispoljena 11. juna i treba prihvatiti takav rezultat kakvi su kosovski građani putem glasova izneli u glasačkim kutijama. Što se albanskih političkih partija, ne postoji
partija koja nije proevropska, ne postoji partija koja je protiv tog dijaloga, koja je najvažniji projekat u Briselu. Postoje samo razlike kako pristupiti tom dijalogu, ali Brisel za sagovornika treba da vidi onog koji će se potpuno posvetiti ekonomskom reformskom procesu, vladavini prava i nastavku dijaloga kako bi zemlja išla tim briselskim tokom. Hvala puno, Agrone. Evo i Đeračina je spomenula taj termin proevropski. Hoćemo li da pojasnimo kako vi vidite proevropsku vladu Kosova i da li možda postoji mogućnost za neku drugu opciju koja nije proevropska? Mislim da ne postoji ako pričamo proevropski u smislu da je cilj da se Kosovo kao i cela regija prispoji Evropskoj uniji, da je to jedini cilj, da nema alternative. To mislim da na političkoj sceni Kosova ne postoji partija koja nešto znači da je protiv toga. Proevropski znači to, je li tako? Da. To je ovaj opšti naziv ili objašnjenje šta to znači. Ali kad se priča o konkretnim procesima kao što je dijalog, kao što je stvaranje asocijacije srpskih opština sa većinskim srpskim stanovništvom koji je dogovor iz tog dijaloga, mislim da postoje različite gledanja. Da li je to antievropski? Ja ne mislim da jeste, mada to neko možda u Briselu može i da smatra tako, da kogod je protiv briselskog dijaloga, on nije za Evropu. Mislim da je to pojednostavljenje koje ne pomaže. Ono što je sada važno da se vidi jeste da mi imamo veoma konkretne opcije na raspolaganju. Mi imamo 3 moguće rezultata posle ovih izbora. Jedan je da gospodin Haradinaj bude predsjednik buduće vlade u nekoj koaliciji u kojoj moraju da budu i Srpska lista i u kojoj će biti i dosadašnji vladari iz PDK i neki manje partije. Onda bi opozicija bila mnogo jača od vlasti, zato što bi u opoziciji ostale 2 velike albanske partije koje zajedno imaju skoro 60 poslanika. Druga opcija je da gospodin Kurti preuzme vladu i da to bude vlada 2. i 3. posle izbora, u kojoj bi dosadašnji vladari iz PDK ostali u opoziciji zajedno sa gospodinom Haradinajem. I treća opcija je da idemo na nove izbore, pošto je rezultat takav da nijedan ne može da stvori novu vladu. Sad, u sve 3 varijante, ja mislim da proces kao što je dijalog će morati da se stavi na led, da se pričeka, da se to razvije. Zato što i gospodin Haradinaj i gospodin Kurti jesu proevropski orijentisani, ali nisu pro dijaloga kakav je bio do sada. Nisu pro procesa integracija u Evropskoj uniji na način na koji je to rađeno sada, da je to bilo vezano sa dijalogom. Znači, to je ta promjena o kojoj su svi govorili. Mislim da do sad smo videli čak da je gospodin Kurti izašao sa platformom kako se taj dijalog mora menjati, koja je, mislim, mnogo interesantna da se priča o njoj, zato što on kaže da ako on bude premijer, da će on inicirati novi dijalog sa manjinskim zajednicama na Kosovu i sa Srbima, i na severu i ostalima, i da ovaj dijalog u Briselu mora da se promeni tako da reflektuje tu novu realnost da o nekim unutrašnjim stvarima, u koju ja mislim da bi možda čak i asocijacija bila tema, da se to razgovara na nivou unutar Kosova, a da se sa Beogradom u Briselu razgovara o nekim međudržavnim stvarima. S druge strane, gospodin Haradinaj je rekao da bez priznanja Kosova od strane Srbije nema smisla da se taj dijalog nastavi. Tako da mi sada imamo, nije alternativa da li će biti ili neće biti proevropska vlada. To će svakako biti, ali to ne znači automatski da će sve što Evropska unija želi da postigne biti postignuto na način na koji je to rađeno do sada. I mislim da ćemo morati da gledamo u sljedeća 2-3 mjeseca kakva će reakcija biti ne samo Brisela, nego i predsjednika Tačija, koji je izrazio želju da on bude vođa kosovskog tima na dijalogu. I mislim da će od toga zavisiti koliko ćemo moći da vidimo promjena ili stagnacije u odnosu na taj proces. Hvala puno na odgovoru. Gospodine Gajiću, šta je garancija da će kabinet Ane Brnabić ići tim proevropskim putem? Ima li garancije?
Mislim da nema posebnih garancija, ali nam ostaje da verujemo onome što čujemo, je li tako? A tu čujemo da je proevropska orijentacija nastavljena. Sad tu, kao i u slučaju Kosova, treba praviti verovatno razliku između deklarativne orijentacije i onoga što se dešava na terenu. Kad je reč oko Kosova, ipak je zanimljivo. Čini mi se da je komesar Han u jednoj prilici gde smo bili zajedno, Đeračina i ja, izašao iz te neke uobičajene diplomatske, da tako kažem, retorike i pomenuo proevropske partije. Dakle, on je očito smatrao da postoje neke koje su manje proevropske. To možda iz njegove perspektive zapravo ne znači tu opredeljenost kao članstvo u Evropskoj uniji kao, kako da kažem, krajnjem cilju, nego možda zapravo i ono što konkretno radite na terenu ili prosto možda koliko ste kooperativni. Hoće li neka nova vlada, neka nova politička konfiguracija na Kosovu biti u stanju da nametne novi model dijaloga? To treba videti. Na kraju krajeva ne treba da polazimo od toga da je Brisel taj koji treba da diktira i uslove, i teme, i formate. Dakle, ja mislim da je to u redu, da se pokreću inicijative. S druge strane, mislim da je koncept ovog dijaloga do sada zapravo bio i da je njegova suština bila u tome da se na neki način razmontira pitanje neslaganja oko statusa. Ako vi kažete sada hajde da vodimo dijalog kada Srbija prizna nezavisnost Kosova, onda to zaista menja suštinu ovog procesa koji je do sada. I mislim, ja razumem, ili bar mislim, ili bar pokušavam da razumem frustraciju ljudi na Kosovu koji misle da dijalog zapravo ne služi ničemu, ali postoje mnogi ljudi i u Srbiji koji misle da su oni ti koji uvek daju nekakve koncesije i tako dalje. Tako da, mislim, dobrodošli su nove ideje o tome kako da se dijalog vodi, pošto on zapravo već duže vreme ne funkcioniše i to iz različitih razloga. Jedna je situacija politička na terenu, druga je situacija u Evropskoj uniji i kontekst koji se tamo promenio. Ako se setimo kako je to izgledalo pre 4 godine, uopšte tog šireg nekog konteksta političkog klimata i u Evropi, bilo je očigledno da tada, i ovim ću sad završiti, bilo je očigledno da je tada postojao takozvani momentum za nekakav dogovor i da je Evropska unija tada imala šta da ponudi i Kosovu i Srbiji. Umeđu vremenu je ta ponuda malo postala tanja i samim tim i uticaj na dešavanje. A druga stvar je u tome što je možda bilo na neki način lakše postići jedan načelni okvirni sporazum, kakav je bio Briselski sporazum iz aprila 2013. godine, nego ga zapravo u svim svojim kompleksnim, brojnim detaljima primeniti i vidimo da zapravo u mnogim svojim delovima on 4 godine kasnije nije primenjen. Da, Tanja, ukoliko ni Beograd ni Priština ne budu imale ili budu imale proevropski orijentisane vlade, kakvu korist, odnosno štetu će imati građani? Mislite na srpske građane? Konkretno na srpske građane, ali naravno i na sve ostale. Ja ću da se fokusiram na zajednicu kosovskih Srba. Neće imati ni veću štetu, ni veću korist nego do sada. Zato što želim da podsjetim, nebrojno puta sam istakla činjenice da su Srbi sa Kosova i Metohije od početka briselskog procesa, a da vam kažem, žalbe stižu i sa strane kosovskih Albanaca takođe, u najširem delu građanstva na Kosovo i Metohiji. Takva da oni nisu aktivni činilac ovih razgovora. I upravo da se nadovežem na kolegu Gajića kad kaže da je mnogo lakše bilo doneti prvi sporazum, a da zapravo su problemi nastali u samoj primjeni. Upravo kada su se sporazumi, taj prvi okvirni sporazum koji jeste odrazio volju u jednom trenutku dve vlade uz podršku Evropske unije. Međutim, suština sporazuma je bila vidljiva onog trenutka kada je on zapravo trebao da se sprovede na terenu. Ni kosovski Albanci u najširem broju, svakako ne kosovski Srbi, nisu bili aktivni činilac, nisu bili subjekt koji je odlučivao o tome
Pre svega, da li želi briselski sporazum, kakvi sporazumi treba da se iz toga, kakvi treba da proisteknu i kako će se to direktno odraziti na njihov život. I da podsjetim još jednom, kosovski Srbi uvek ističu da sam prvi okvirni sporazum je donešen mimo njihove najšire volje. Ono što su oni svih godina od 99. naravno pre 99. ali od 99. nastojali da sačuvaju jeste taj nastavak te srpske državotvornosti i državnosti i tu lojalnost koju su imali prema srpskim institucijama. Sam prvi sporazum se zapravo ticao gašenja srpskih institucija. Dakle, činjenica da je on donet mimo volje protiv volje Srba. Da ne pominjem i onaj referendum koji nije nikad priznala međunarodna zajednica kao ni kosovski Albanci, ali koji se de facto desio na terenu. Dakle, ako me pitate da li će proevropske vlade imati korist ili štetu, ponovit ću, ni veću štetu, ni veću korist, ni manju štetu, ni manju korist od postojeće štete kako u najvećoj mogućoj percepciji Srbi sa Kosova i Metohije ocenjuju. Najviše zato što su potpuno marginalizovani, a tiče se njihovog svakodnevnog života. Hvala puno, Tanja. Agrone, kogod da formira vladu u Prištini, pred sobom ima ozbiljne zadatke, da ne nabrajamo šta će se sve naći pred njima i to će moći ozbiljna vlada koja će izdržati, da kažem tako, pun mandat. Da li je to u ovom momentu moguće, to jest imali šanse za tako nešto? Inače, da kažem da ovu emisiju snimamo četvrtak, 26. juni i zbog toga da se ogradimo, govorimo 29. Da, ja se izvinjam. Hvala, Đeraćina, puno. Izvolite, Agron. Veoma je dobro da malo zastanemo i pogledamo šta u stvari mislimo kad kažemo proevropski. Ja mislim da je previše prosto uprošćavanje, ako kažemo da je to ono, dijalog. Pa zato sam vas pitala šta... Pa zato ja kažem i zato ću da pričam o tome. Mislim da je važno da se vidi šta su druge stvari u kojima ne samo Evropska unija, nego i građani očekuju pomak, a koji do sada se nije desio, a koje spadaju u tu temu proevropske orijentacije. Mislim da su naši izbori 11. juna, ako možda izuzmemo ovaj deo na severu gde je bilo drugačija situacija, ti izbori i kampanja pre tih izbora pokazala da su ljudi koji su glasali za ove promene, za ove ogromne promene koje sam ranije pomenuo u brojevima, nisu glasali zato što je kampanja bila oko demarkacije s Crnom Gorom, oko asocijacije ili dijaloga. Nije Kurti ili Haradina i neko drugi mnogo pričao o tome. Oni su pričali o nečemu drugom. Oni su pričali o ogromnoj korupciji koju treba iskoreniti. Oni su pričali o kriminalizovanom društvu, o društvu koje nema nikakvu socijalnu svest, znači o državi koja uopšte ne mari za svoje ljude, ne mari za radnike, ne mari za penzionere, ne mari za omladinu i ljudi su u ogromnoj masi glasali za ove za koje su glasili, verujući da su to jedini ljudi koji mogu nešto raditi po tome. Što znači da ovi koji su vladali do sada, a koji su ujedno i dijalog stvorili i napravili ga takvim kakav jeste, su to radili tako da su sa druge strane za uzvrat od Evropske unije dobili, da tako kažem, zeleno svetlo da rade šta god hoće kad se tiče tendera, kad se tiče politizacije svih pora društva i iskorišćavanja svih resursa koje društvo može da ponudi. Tako da smo sada u momentu da kažemo da li je važnije da mi nastavimo neki dijalog koji je u zadnjih 6-7 meseci proizvodio neke vozove, konfrontacije, policiju, veoma opasne izjave, šta ja znam, čak i pretnje s obe strane, ili je važnije da mi stanemo i kažemo dobro, ajde da mi ovo društvo stvarno demokratizujemo i da depolitizujemo taj javni sektor, da pokušamo da smanjimo nivo korupcije, da smanjimo nivo nezaposlenosti, da smanjimo nivo svega lošega i da pokušamo da nešto uradimo, pa da onda kao malo bolji i demokratski orijentisani ljudi sednemo za nekim stolom za možda par godina i iznađemo neki realan način kako ćemo do nekog cilja koji je zajednički, nadam se, za sve u regionu, a to je Evropska unija. I mislim da u tom smislu svaka priča koju sad čujemo o nastavku dijaloga kao što je bilo je priča o nastavku svega ostaloga što je bilo, i korupcije, i toga da Evropska unija uopšte ne mari za ništa drugo nego samo za stabilizaciju
regiona, iako to može da znači da će uvek biti 30-40% nezaposlenosti, da će uvek biti veoma veliki nivo korupcije, ali da to nije važno pošto to nije unutar Evropske unije, nego je to tamo negde na Balkanu. I mislim da je... Adrone, je li to zapravo znači da je viđen dijalog kao neki paravan za korumpirane političare? Ili s druge strane... To se verovalo se, ja mislim ne bez razloga, da su dijalog privatizovali određeni lideri koji su za uzvrat, zato što su bili spremni da potpišu svašta i da dokažu da su oni jedini koji mogu nešto da urade. Za uzvrat su dobili odrešene ruke da rade šta god hoće sa vladom, sa administracijom i sve to. I mislim da je to je percepcija, ali mislim da je ta percepcija može da se potvrdi veoma mnogim činjenicama koje smo čak i mi kao mediji objavljivali. Da li, to je tema za posebnu emisiju, složit ćete se. Hvala u svakom slučaju. Tanja, opet o srpskoj zajednici, odnosno konkretno o Srpskoj listi. Da li će, po tvojom mišljenju, Srpska lista biti u vlasti ili će biti opozicija novoj vladi u Prištini? To ostaje da se vidi prvo kakva će da bude vlada. U ono što sam ja... Ko je Srbima bliže, Ramoš ili Albin? Potpuno je irelevantno. Zašto to kažem kad govorimo o Srpskoj listi? Zato što Srpska lista nije... Srpska lista je samo dugme na kontrolnom daljinskom upravljaču od strane izvršne vlasti zvaničnog Beograda. Tako da će njima biti bliži, ko će njima biti bliži, zavisi isključivo od toga za koga se u jednom trenutku u Beogradu pre svega predsjednik bude opredelio i on će im biti bliži. Dakle, u tom smislu je potpuno irelevantno. Ono u što sam sigurna jeste da koja god vlada u Prištini da bude bila formirana, potrudit će se svojski ovog puta da smanji uticaj Srpske liste, odnosno, kako se vidi, uticaj Beograda. Vrlo često smo mogli da čitamo i da slušamo i analitičare i javno mnjenje kosovsko da su tokom prethodnog saziva vlade, naročito opozicija, i to sa prilično puno argumenta je spočitavala prethodnoj kosovskoj vladi da je na mala vrata dovela Beograd, a od 1999. godine vrh međunarodne zajednice zajedno sa novim kosovskim društvom se na svaki mogući način trudio da razmontira srpske institucije i da zapravo Beograd odstrani sa Kosova i Metohije. Tako da sam sigurna koja god vlada da bude bila u Prištini, trudit će se da smanji uticaj Srpske liste. Naravno, sa ove pozicije je još izvesnije da u slučaju da vladu formira Vetven dosije, tu ne ostavlja se prostor nikakvoj sumnji da će se truditi da se u tom smislu uticaj Srpske smanji, bez obzira na onu platformu od 9 tačaka Albina Kurti, koju smo pre nekoliko dana čitali, gde on vrlo konkretno kaže da će imati dijalog. O platformi ćemo nešto kasnije. Dušane, kada već govorimo o tome kakav uticaj će imati Srpska lista i sa kim bi, ko je odgovarajući Srpskoj listi, to jest ko je bliži, šta mislite, ko bi od mandatara Beogradu bio bliži? To je ono što sam i Tanju pitala, ali ajde konkretno. Pa to je stvarno teško proceniti. To se možda svodi na neke, kako da kažem, lične preferencije. Gledajući iz perspektive dijaloga. Ne znam, zaista ne znam. Mislim da je na osnovu onoga što smo mogli da čujemo u javnim komentarima, javnim izjavama na celu ovu priču koju smo imali nekoliko meseci sa hapšenjem i neizručivanjem Ramuša Haradinaja, na sve što je tadašnji premijer, a sadašnji predsjednik govorio o tome, teško je zamisliti sad neku, kako da kažem, neki budući radni odnos, ali tu još treba da vidimo zapravo zaista kada će taj dijalog biti počet ponovo, da tako kažem, i koji su to formati. Da li će to biti na nivou, recimo, premijera ili ako budemo imali vladu u Kosovu koja će biti raspoložena da sve dovede u pitanje na neki način, na koji način će to uopšte izgledati. Ja se slažem sa ovim što je rečeno da je
loše da se na neki način monopolizuje dijalog od strane određenih političkih elita, vladajućih, i da se oni predstavljaju kao jedini koji su u stanju da kontrolišu tenzije, koji su jedini u stanju da prave dogovore. Agron je to rekao za Kosovo, vi govorite i za Beograd govorim i za Prištinu. za obe strane. Ja sam mislio da da, percepcija da postoje samo određene političke grupe koje su u stanju da drže stvari pod kontrolom. To je naravno loše. S druge strane, mislim da bi bilo loše, meni se bar tako čini, da opozicija zapravo, boreći se protiv tog monopola i protiv potencijalne zloupotrebe te pozicije, nastupa protiv dijaloga kao takav. Dakle, da oponira ne ideju dijaloga načelno, nego da se, postavlja kao, da tako kažem, da pripisuje dijalog uopšte političkim elitama koje imaju različite druge nedostatke, potencijalne od korupcije i drugih problema. Hvala puno, Đeraćina. I Agron je spomenuo, a znamo i iz medija, da su se i Ramuš Haradinaj i Aljbin Kurti u predizbornoj kampanji vrlo negde pozivali na tog briselskog dijaloga i promenu toga briselskog dijaloga i uopšte samog formata. Evo i Agron je sad o tome govorio. Da li je to uopšte izvodljivo i šta se očekuje kada je briselski dijalog u pitanju u ovoj narednoj godini? Pa 2017. će biti u znaku potpunog zastoja dijaloga. Mi nismo više u toj iluziji. Dijalog je počeo u martu 2011. godine, a stao je u aprilu 2013. godine. Sve što se od tada dešavalo jesu te neke tentative i intenzivna putovanja prištinskih, odnosno beogradskih političara u Brisel kako bi se o nečemu dogovarali ponekad i po 3 puta. Bila je ironija da je bilo dogovora o dogovorima. Dogovarali su o jednoj stvari, posle su ponovo pregovarali da bi se ponovo dogovaralo o detaljima te iste stvari i 3. put bi se dogovorilo o ovoj prvoj stvari. Znači, potpuni je zastoj koji će biti formalizovan u 2017. godini. Mi nismo u toj iluziji. Desila su se samo 2 susreta u 2017. godini. Jedan koji je bio više forma nakon afere sa vozom, čisto da bi se pokazalo neko prodavanje magle, kao evo idu stvari dalje. Drugi susret na najvišem nivou, samo nedelju i dana kasnije je bio potpuno korak nazad. Bila je radna večera, a tanjiri su ostali netaknuti. Jedva su predstavnici Prištine i Beograda zbog te Frederike Mogherini izašli da se slikaju zajedno i to je bilo to. Znači, u tom smislu dijalog je stao odavno i naravno da je neophodna promjena tog formata. Sa druge strane, Brisel celo vreme insistira da je ovde pomagač. Znači, ovi pregovori nisu pregovori kao što je nekad bilo u Rambujeu ili pregovori o kosovskoj nezavisnosti kad smo imali međunarodnu zajednicu kao pregovarača. Ovde imamo Evropsku uniju kao nekog pomagača, kao nekog razrednog starešinu koji daje te neke prostorije gde bi obe strane sele i pregovarale. I uvek se pozivaju na to, bilo šta da se dogovore obe strane, to bi bilo prihvatljivo za Brisel i za Evropsku uniju. O formatu bi trebalo naravno da se dogovore Beograd i Priština, ali naravno da tu ima i uticaja i briselska strana, koga vidi kao relevantnog partnera. Ali kad mi govorimo o relevantnim partnerima, ne možemo da se ne vratimo u 2012. godini i tadašnjih izbora u Srbiji. Ko je tad bio relevantni partner za Evropsku uniju? Da li je bio Boris Tadić ili je bio Tomislav Nikolić? Danas, kao ključni sagovornici, beogradski sagovornici Brisela su ljudi koji predstavljaju nasleđe Slobodana Miloševića, koji su bili aktivni učestvenici u tom Miloševićevom projektu, pa su danas zaista relevantni partneri Evropske unije koji i simbol ljudi koji vode Srbiju prema Evropskoj uniji. Znači, lako je promeniti mišljenje o individualcima kad ti individualci pokažu tu neku volju da bi zarad ostajanja na vlasti činili koncesije u
pre svega u smislu dijaloga. Dobro, ali koliko je moguće, pošto mnogo ozbiljnih stvari je dogovoreno u Briselu, malo toga definitivno jeste, da kažem, realizovano, ali koliko je moguće sve to poništiti što je dogovoreno, a mnogi su o tome govorili u predizbornoj kampanji? Ne, mislim da je preteran izraz poništiti. Verovatno je preformatizovati ono što je već dogovoreno i gledati koliko je to realno na terenu. Ima neka statistika koja je neformalna, ako se ne varam Dušan, da je neki 60% sporazuma uopšte nije sprovedeno na delu. Praktično, samo je fusnota sprovedena na delu. Kontekst 2013. je bio mnogo drugačiji. Tada je postojala politička volja unutar same Evropske unije. To je bio period kad je dijalog vodila Catherine Ashton. Njoj se može svašta pripisati, međutim u ovom konkretnom delu je bila efikasna. A meni se čini da je jedno od objašnjenja za tu efikasnost to što su štap i šargarepa tada bili ubedljiviji. Postojale su vrlo ubedljive šargarepe za Beograd i za Prištinu. Beograd, to je u tom slučaju bilo otvaranje pregovora o članstvu. Umeđu vremenu, Evropska unija sada zapravo nema mnogo toga da ponudi. S druge strane, liderima koji su tada bili na sceni, a i sada je bilo bitno da postignu rezultat. U tom trenutku bilo je bitno da sebi pribave jednu drugačiju reputaciju u slučaju Srbije. Oni su tada bili novi i došli su kao neko ko zapravo sa svojim nacionalističkim backgroundom može da nešto drugačije učini, a da ne bude zapravo na suprotnoj strani. Svi ti uslovi i preduslovi su umeđu vremenu izbledeli i zaista je u tom smislu potreban određeni restart. Hvala vam puno. Sada idemo do Slađane koja ima rezultate jednog zanimljivog istraživanja. Slađo, izvoli. Hvala, Marija. Nevladina organizacija Aktiv nedavno je sprovela istraživanje Point One o vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu. Na pitanje ko će biti novi premijer Kosova, evo šta su odgovorili ispitanici sa severa. Da će novi mandatar biti Ramuš Haradinaj, očekuje 39%. Prema tome, Aljbin Kurti ima mnogo manje šanse, ispod 10% anketiranih njega vidi kao premijera. Za Abdullaha Hotija iz LDK, pod znacima navoda, glasalo je samo 3% ispitanika. Ono što je interesantno je da je polovina ispitanika, odnosno 47%, odgovorilo da ne zna ko će biti na čelu nove kosovske vlade. A na pitanje da li očekuju da će se briselski dijalog nastaviti u ovoj godini, opet je najviše odgovora ne znam, čak 64%. Od onih koji pod znacima navoda znaju, kažu da dijalog hoće biti nastavljen 22%, odnosno da neće, smatra 14% ispitanika. Kao što ste mogli primetiti, mnogo je odgovora ne znam. Zato je moje pitanje za vas, da li su mladi na severu Kosova u dovoljnoj meri politički aktivni? Imate crvene i zelene kartone. Crveni značu da nisu, zeleni da jesu. Izvolite, glasajte. Imamo samo crvene kartone, što znači da mislite da niste dovoljno aktivni. I što bi naša koleginica Tanja u jednoj emisiji rekla, kada ćete menjati svet, ako ne sada? Ko bi želeo da prokomentariše svoj negativan odgovor? Dobro večer. Ja svoj odgovor, ja mislim da politički mladi čovek nema slobodu izražavanja u politici, jer ostale stranke i ostali ljudi koji su ovde na vlasti, prosto mladim ljudima ne dozvoljavaju da iskažu svoje mišljenje i da budu politički angažovani. Hvala. Marija, čula si šta kažu mladi ljudi sa severa. Kasnije ćemo se ponovo uključiti da čujemo njihovo mišljenje. Hvala puno, Slađana, hvala puno i vama. Tanja, ajde, pošto Slađana je spomenula, mene zanima komentar na ovo. Često se čuje ne znam. Da li je to nedostatak informacije ili nedostatak želje da se dođe do informacije? Nekoliko je odgovora. Meni ne čudi odgovor mladih zato što su sami građani u najvećem mogućem procentu izuzeti iz aktivnog političkog procesa. Pritom, sve vreme kritikujemo političke elite, lokalne političare, vlasti, vlade dve, međunarodnu zajednicu. Hajde da istaknemo i odgovornost samih građana. Ne mogu da vas izbace iz političkog procesa ako je društvo na određenom stepenu razvoja svesti, pa čak i ako nije ekonomski tako snažno.
čak i sa urušenim kapacitetima kakva je trenutno situacija u srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji. Na kraju dana odgovornost je na svakom pojedincu. I uvek apelujem, posebno na mlade ljude, tada imate prirodnu potrebu da stvarate, prirodnu potrebu za individualnim izražavanjem, iskazivanjem, da zapravo su ovo trenuci kada svako treba da svede račune na kraju dana bez obzira na pritiske, bez obzira na potpunu marginalizaciju građanstva, posebno od početka Briselskog sporazuma. Hvala puno, Tanja Agrane. Da li i među mladim Albancima raspoloženje slično? Da li oni beže od politike? Na sreću ne, pošto smo vidjeli sada upravo na ovim izborima da su oni u stvari odlučili. Oni su bili taj kamen na toj vagi političkoj koja je sad prešla na drugu stranu. I mislim da je veoma važno za svako društvo da mladi budu, naročito za društvo kao što je naše, na primjer, gde mladi su većina, ogromna. Mislim da je neki više od 50% građana Kosova, Albanaca, su mlađi od 30 godina. To je ogromna energija. Ako ta energija ne bude usmerena u pozitivnom pravcu, da bude politički, ali i društveno angažovana, politički ne mora znači da moraš da uđeš u političku partiju. Može da znači da imaš društvo s kojima ćeš da pričaš i da negde javno pričaš o tome i da pišeš ili šta ja znam. Ali ako oni ne budu usmereni u tom pozitivnom pravcu, onda će to normalno ići u nekom negativnom pravcu, jer to je energija koja ne može da stane. To su mladi. Mislim da je veoma važno kad oni imaju mogućnost da ne samo da se izraze, nego i da utiču. A gde je bolje uticati nego glasanjem? Mislim, to smo mi vidjeli, meni je mnogo žao da smo vidjeli da na severu Kosova, ali i uopšte među Srbima na Kosovu smo vidjeli preveliku presiju od strane Beograda da se ne izrazi volja naroda, nego da se izrazi neka politička volja Beograda. I mislim da je to je, mislim, veoma loše i za nas kao društvo, ne samo za Srbe na Kosovu, jer to ubija taj neki demokratski smisao izbora i možda čak i ubija tu mogućnost da mladi vide sebe u tome. Jer, mislim, ako nisi sa listom, sada s kim si, moraš da bežeš. I mislim da je to veoma loša poruka. Ali s druge strane je veoma važno da se ne odustane, jer ko odustaje, onda na kraju će morati da prihvati sve posljedice toga. Svakako. Đeraćina, bilo mladi ljudi ili oni stariji, na Kosovu negde svima je važno u kojoj će državi živeti. Pa tako, osvrnut ćemo se malo i na kampanju Edija Rame, koji je negde rekao, pa dobro, ukoliko evropske integracije ne uspu, govorio je o ujedinjenju Albanaca. Kako vi vidite, da li je možda ta njegova priča negde njemu donela i trijumf na izborima? Ne bi znala da odgovori na to pitanje, mada se radi o predizbornoj... Da, na to sam mislila, da. Ne radi se o presudnoj. Imali smo i mi i ovde partije koje su se pozivali na to ujedinjenje, ali nemojmo zaboraviti, kosovska nezavisnost je proglašena u sklopu sa paketom Martija Ahtisaarija i u tom sklopu postoji ta neka crvena linija, ta zabrana da nijedan deo Kosova ne može da se pripoji susednoj državi. Govorimo s jedne strane Albaniju, ali s druge strane i Srbiju. Građani Kosova i Srbije će živjeti jednog dana na teritoriji Evropske unije, ogromnom bloku koji će biti relevantni faktor na međunarodnoj sceni, tamo gde više nacije nisu važne, tamo gde geografija više nije važna, tamo gde ne postoji roaming, tamo gde postoji zajednička moneta, ali će se odvojeno priključiti Evropskoj uniji. To je zaista relevantno da se istakne. Srbija je spremnija od Kosova da se pripoji Evropskoj uniji. Sad ne mogu da kažem da li će ona ući pre Kosova ili ne, to će biti u skladu sa političkim prilikama u tom trenutku. Ali Srbija će postati članica Evropske unije bez kosovske teritorije. Kao što će i Kosovo postati članica Evropske unije kao odvojena teritorija, bez srpske teritorije. Hvala puno, Đeraćina. Gospodine Gajiću, spomenuli smo ono što je govorio Edi Rama, ali i Aljbin Kurti je ponovo najavio referendum o ujedinjenju Kosova sa Albanijom. Kako na to gledaju Brisel i Vašington? Iz vašeg ugla, naravno. Da. Pa mislim da ne gledaju blagonaklono na to. S druge strane, ne pridaju, bar u ovom trenutku, neki izraziti značaj tome.
kao neku zaista konkretnu pretnju. Dakle, ja bih rekao da je to nešto što je viđeno kao loše, ali ne izrazito opasno u realnosti u ovom trenutku. Bilo, dakle, i nekih konkretnih eksplicitnih osuda koje su ponovo izašle malo iz tih okvira uobičajene briselske retorike. One, mislim, da nisu baš najbolje viđene na Kosovu, ali je možda imalo smisla naglasiti tu neku crvenu liniju kad je reč o promeni granica. Đeračina je podsjetila, to jeste bio jedan od principa koji je ugrađen i u same pregovore svojevremeno na njihovom početku od statusa, da nema ujedinjenja ili promena teritorija. Dakle, to je jedan princip koji važi. Lično, ja sad to mogu ovako kao neko ko ne poznaje dovoljno dobro političku dinamiku u Albaniji, a zapravo ni na Kosovu, da posmatram kao neki pokušaj sticanja političkih poena u izbornoj kampanji, ali to ne bih rekao da je to baš opravdanje. Dakle, s jedne strane, ne znam kako Agron to vidi, recimo. Evo, sad ću ja da... Neću ja da mu postavim pitanje, ali on je govorio... Ne, verujem da nećete. On je govorio o... A što ne bi novinarstvo? Da, o antikorupcijskom tom pokretu koji je možda došao do izražaja i izašao na površinu, ali mene zanima mora li taj antikorupcijski negde da bude povezan i sa nekim nacionalnim radikalizmom, jer osim antikorupcijskog pokreta vidim da i Kurti, ako sam dobro razumeo, takođe predlaže referendum o ujedinjenju sa Albanijom. U kojoj je to vezi? Mene konkretno zanima koja je razlika između formulacije Velika Albanija i ujedinjenju Albanaca na Balkanu. Za ovu prvu su mnogi rekli da je srpska formulacija, optužili Srbiju da je to srpska formulacija. Koja je razlika između? Pa ne znam, mislim u nacionalnom mitološkom govoru Albanaca ne postoji Velika Albanija, postoji etnička ili prirodna Albanija, ali to je priča iz 19. veka. Ono što sada vidimo, ja mislim da u Albaniji, u samoj Albaniji, glasači ne glasaju po onome ko je veći patriota, ko bi brže prispojio Kosovo Albaniji. To njih ne interesuje. Kod njih je sasvim drugačije društvo koje reaguje na sasvim neke druge priče. Mnogo više je to o korupciji i o tome. Mislim da je Edi Rama dobio izbore tamo zato što je u zadnje 4 godine Albanija doživjela jedan veoma veliku promenu, pozitivnu, od turizma pa i do ekonomije, čak i u smislu da je sada postao da je Edi Rama, osim Vučića, možda najviđeniji gost u Briselu i, što je mnogo važno, u Berlinu. Znači, on je sada jedan lider koga svi prate i gledaju. Sad on to koristi da bi ponekad pravio neke ovakve ispade koji njemu dodaju na značaju. Koliko god se Brisel žalio da to nije dobro da on to priča, on znači dokazuje koliko je sada važan, a pre 10 godina premijer Albanije je bio najmanje važni premijer u celom regionu. Danas je to drugi možda po važnosti posle predsjednika Srbije. Ali, kad pričamo kod nas, naš predsjednik je bio mnogo vokalan, da tako kažem, u tim ispadima i mislim da to opet, da je to bilo možda, to je možda bilo više predizborno, ali isto je bilo i tako da bi projektirao sebe kao jedino koji može da zaustavi ono što je možda neminovno za neke druge. On je pričao o vojsci, on je pričao o svemu što je stvaralo tenzije, on je pričao u određenom trenutku. Mislim da je to, kad mi pričamo o privatizaciji ili monopolizaciji procesa, to se vidi tu, kad ti ljudi izađu i odjednom izjave nešto i onda svi stanu i kažu čekaj, može ovo da ode na gore, ajde da mi s njime nešto popričamo. Što se Kurtija tiče... Samo ja bih vas molila malo brže, pošto nemamo vremena. Referendum je neko pravo koji Vedvendosija insistira da građani moraju da imaju. Ne samo o velikoj ili prirodnoj Albaniji ili prisajedinjenju, nego referendumu o svemu. Mislim ono kao Švajcarska. Što ne bi mi na referendumu da sada postavimo i asocijaciju srpskih opština, na primjer. Mislim da oni idu u tom smislu, ali mi smo u ovoj kampanji vidjeli da su oni isto manje pričali o prisajedinjenju sa Albanijom. Kad smo ih pitali, više su govorili o ekonomskim aspektima te unije, a manje o političkim. I mislim da oni pokazuju da su voljni da se malo promene ako
ta promjena njih dovede do vlasti. Svakako, to je negdje očekivano od svih. Za sve političare. Dobro, Tanja, kako god to zvučalo i tumačilo se među albanskim stanovništvom, kako to vidi srpsko stanovništvo, konkretno ajmo na severu Kosova? Da li se te priče o ujedinjenju Albanaca, odnosno druge priče o Velikoj Albaniji, tumače kao zveckanje oružja? Dva su trenutka. U najširem mogućem obliku većinski srpsko stanovništvo vrlo pojednostavljeno gleda na to. Oni veruju da Albanci zastupaju ideju Velike Albanije, tako je nazivaju. Mnogi Srbi ne znaju i ne umeju da naprave senzibilizaciju pojmova, da ono što je Šćiprije Made, da Albanci to ne nazivaju tako, nego, kao što je Agron rekao, prirodna ili etnička Albanija. To je jedno. I kad pričamo o najširem sloju srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, oni uporište nalaze u tome da pominju ideju staru 150 godina i u tom smislu ne vide razliku. Međutim, ljudi koji ajde kažem, su detaljnije upućeni u proces, a postoji određen stepen integracije u kosovsko društvo ili se održavaju kontakti sa naročito mlađim generacijama. I oni koji prate situaciju mogu da naprave određenu senzibilizaciju. Dakle, neće niko od njih, ja lično svakako ne verujem da će danas većinsko albansko stanovništvo da podržava ideju Velike Albanije u onom brutalnom smislu kakav je, naravno u drugačijem kontekstu, u drugačijem istorijskom kontekstu uopšte balkanskih naroda s kraja 19. i početka 20. veka, ali ja bih to ovako formulisala. Ako me pitate da li postoji veliki broj Albanaca na balkanskom prostoru kojima je bliska ideja da geografski prostori Albanaca u više država koji se prirodno naslanjaju jedan na drugi, da se to unapredi u jednu administrativnu celinu, ja bih rekla da. I ta ideja, ne tvrdim nužno da je to ideja Velike Albanije, ali ta ideja o tome da bi se Albanci iz više država mogli naći u toj jednoj administrativnoj celini, u jedinstvenom kulturološkom, političkom prostoru, da to postoji i da se to vidi kroz integraciju u Evropsku uniju. I u tom smislu mislim da je ta ideja prilično ublažena za ovaj kontekst. Hvala puno na odgovoru, Đuričina. Ajmo sada da skrenemo priču sa Velike Albanije, odnosno sa ujedinjenja Albanaca na Balkanu na nešto što je zapravo i tema ove emisije. Koliko je evropska birokratija, uopšte Evropska unija, je tako da kažem, svesna svoje odgovornosti za situaciju na Zapadnom Balkanu? Nije bila svesna do početka ove godine, kad su prilike na celom Zapadnom Balkanu, praktično u svakoj državi Zapadnog Balkana, kad su se zaoštrile prilike. I stoga se vidjelo da je sve to bila posljedica udaljavanja tog fokusa, briselskog fokusa sa terena. Nemojmo zaboraviti, mi znamo da je Vašington veoma relevantan, ali ne možemo izbeći briselski faktor ili Brisel taj koji drži štap i šargarepu, bez obzira koliko su u ovom trenutku kredibilni, koliko je govorio kolega Dušan u ovom trenutku. Udaljavanje sa Balkana je dovelo do novih tenzija. Naravno, ne govorimo o zveckanju oružjima. To je priča koja predstavlja prošli vek. Narod je ovde, u svakom slučaju, želim da verujem da su balkanski građani sada svesni da to ne vodi ničemu. Ali jeste došlo do zaoštravanja upravo zbog tog nedostatka fokusa. Zato se i vratio fokus na Zapadnom Balkanu. Zato je u martu došlo do jedne posete gde se i šefica evropske diplomatije Mogherini sama uverila koliko sve to, koja je ta cena bila praktično na terenu. Zato se i vratio taj fokus i to aktivno angažovanje koje je na kraju zaokruženo u najboljem primjeru u Makedoniji. I zato će se nastaviti intenzivna uloga Brisela u svim zemljama kako ne bi se ponovilo ono što se desilo u prethodnim godinama, a koje je počelo od 2014. kad je sadašnji predsjednik Europske komisije govorio da za vreme njegovog mandata neće biti novih članica. On jeste zagovara ta zatvorena vrata u ovom trenutku, ali on je rekao jednu golu istinu.
Nijedna zemlja Zapadnog Balkana nije spremna za sada u narednih par godina, barem ne dok Juncker bude na čelu Europske komisije, da postane članica. Međutim, to je bio znak, signal na terenu da Brisel više ne obraća pažnju na Zapadni Balkan i verujem da su naučili ozbiljnu lekciju i ne bi trebalo, bez obzira na Brexit, bez obzira na velike izazove, ozbiljne izazove Europske unije, naučili su lekciju i neće više ostaviti Balkan po strani, nego će uvek taj fokus biti dežurni. Da. Hvala puno. Agrone, opet molim sve goste da budemo malo koncizniji, pošto nemamo mnogo vremena. Agrone, Ramuš Haradinaj je u predizbornoj kampanji govorio o tome kako bi Sjedinjene Američke Države trebalo da se uključe u briselski dijalog, odnosno u pregovor Beograda i Prištine. Šta bi to konkretno značilo? On je to rekao posle, mislim, izbora i mislim da je ja verujem, meni se čini da je on to rekao u nedostatku odgovora šta on misli da radi s dijalogom, jer Amerikanci su u dijalogu od početka. Oni su tu. Oni nisu u glavnom sedištu, nisu na to jeste Evropska unija, ali oni su bili tu. Čak je bilo momenta kad neki sporazumi su morali da se menjaju intervencijom Amerikanaca, to sigurno naše kolege iz Brisela znaju bolje. Ali ono što to odražava jeste ta vera da Evropska unija u stvari nije sposobna da privede stvari kraju i da su Amerikanci potrebni da bi se nešto završilo. I to smo vidjeli i u Makedoniji, gde je trebala intervencija čovjeka iz State Departmenta da bi se prevazišla ta kriza. Onda smo vidjeli i u Albaniji, gde je isto iz Vašingtona morao da dođe čovjek da bi ubedio opoziciju da napusti protest i da uđe u izbore. I ja mislim da ćemo možda vidjeti čak ljudi iz Vašingtona posle ovih procedura kod nas da osiguraju da neka vrsta vlade bude koja odražava taj rezultat. Hvala puno na odgovoru, Agrona. Sada opet idemo do Slađane. Negde u ovoj emisiji pred sam kraj i publika ima priliku da postavi pitanje gostima, a sumnjam da ovako često imaju priliku da vide 4 novinara i to kakva na jednom mestu. Da, kao što kaže Marija, poznati novinari na jednom mestu. Ko ima pitanje? Dobro večer, Jovan Jovanović, student. Imao bi pitanje za dopisanike iz Brisela. Prvo pitanje je bilo koliko albanski i srpski novinari komuniciraju i da li dele informacije u Briselu, a drugo pitanje bi bilo da li vaše vesti koje šaljete u vaše medijske kuće, da li se razlikuju? Hvala puno. Čuli ste. Koje ćeš ti od ova dva? Da li komuniciramo? Pa komuniciramo, naravno. Mi smo zapravo tamo zajedno i to nije izuzetak neki da smo Đeračina i ja i drugi albanski i srpski dopisnici tamo zajedno. Zapravo tamo u okviru ove šire novinarske zajednice u Briselu postoji jedna mala, ali kompaktna balkanska zajednica koje mnoge stvari povezuju i ako ništa drugo, razmena informacija zato što radimo na istim temama. Uvek je korisno uporediti izvore koji dolaze iz različitih delegacija. Ja mislim, ne mogu da govorim za sve, ali mislim da se moji i tvoji izveštaji mahom zapravo razlikuje se možda fokus, ono što je najzanimljivije, ali se u nekom činjeničnom smislu ne razlikuju. Dakle, nismo kao predsjednici i premijeri koji izlaze kao da su bili na različitim sastancima. Đeračina, slažeš se? Pa naravno da se ovog puta dajete istu vest, jel' tako? Naravno da se slažem i nisi novinar ako gledaš na političke okolnosti. Novinar si kad daš vest takvu kako jeste, bez obzira na kakve posljedice bi to imalo na terenu i da li bi se to sviđalo tvom političaru, lideru koji tebe predstavlja. Tu je razlika između novinara i partijskog militanta. Volim da verujem da smo mi pravi novinari koji bez obzira na to ko je na vlasti, mi nastavljamo da radimo adekvatno i da izveštavamo tako u što profesionalnom smislu, bez obzira da li se nama nešto sviđa privatno ili ne.
Hvala puno na odgovorima. Ja se nadam da je ovaj momak u publici zadovoljan. I za kraj, kratko, kada je iz premijerske u predsjedničku fotelju seo predsjednik Srbije, sadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, najavio je unutrašnji dijalog o Kosovu koji će biti u skladu sa Ustavom, odnosno sa Ustavom Srbije vezanim za Kosovo. Kako vi to, ajde od Đeračine ću krenuti kratko svi, kako vi to tumačite, promjenu politike Aleksandra Vučića prema Kosovu ili nekako drugačije? Pa verovatno i to je nešto, ta najava je već dobila neki pozdrav, neformalni pozdrav iz briselske perspektive i verovatno se na to gleda kao promjena pristupa u smislu olakšavanja okolnosti, olakšavanja atmosfere, klime koja bi trebala da vlada u dijalogu i verovatno ide u skladu onog što je već rečeno ovde večeras, da dijalog treba da bude promenjen. Znači, to se ne tiče samo zvanične Prištine, nego i zvanični Beograd treba da promeni pristup tom procesu. Hvala puno. Dušane? Pa, ja mislim da je to jako dobra ideja i to nije nova ideja otvaranja unutrašnjeg dijaloga. Doduše, tu su malo različiti glasovi koji se čuju iz različitih delova vlade. Dakle, nije prvi put da od ranijeg premijera, a sada predsjednika, čujemo neke naznake pristupa, novog pristupa prema Kosovu. Odnosno, kako bih rekao, to bi se moglo, nije do kraja jasno, ali bi se moglo opisati kao nekakav pragmatičan, realističan pristup u tome. On je više puta to govorio. Međutim, ako slušate druge ljude koji su u okruženju ili koji se direktno bave dosijeom pregovora i dijaloga, onda to često zvuči kao stara pesma, kako bih rekao, sve ono što smo slušali ranije. Sad treba vidjeti koju će formu taj dijalog unutrašnji unutar Srbije imati i koje će zaista pitanje pokrenuti, ali mislim da je zaista već zapravo decenijama unazad Srbiji potreban dijalog o Kosovu. Hvala puno. Tanja, pravi, da. Tanja, kako kosovski Srbi gledaju na ovu najavu? I mogu da vam kažem kako ja gledam, a mislim da u najvećem broju slučajeva se, barem na severu, građani možda dele ovo mišljenje, ali ne smeju da ga kažu. Uopšte iskreno ne verujem da će da se otvori unutrašnji dijalog, barem po pitanju Kosova i Metohije, jer u tom smislu ne verujem da je trenutno društvu u Srbiji demokratsko, pričamo o političkim elitama, i da će po pitanju Kosova i Metohije predsjednik zaista da otvori unutrašnji dijalog. Voljela bih da vidim promenu. Kada bi otvorio taj unutrašnji dijalog, to bi značilo da bi kosovski Srbi dali aktivan doprinos u tom dijalogu. Dakle, ukoliko budu predstavnici, izabrani predstavnici Srpske, učestvuju u tom dijalogu, to za mene nije otvaranje unutrašnjeg dijaloga. Pričamo o spuštanju dijaloga na teren. Očekujem samo promenu u delu da lično mislim, da će najveći pritisak dijaloga zaista sada preći na predsjednika Vučića i da će on i dalje voditi glavnu ulogu u tome, ali da će i u tehničkom smislu biti najčešće viđen u Briselu. Mislim da mu to neće teško pasti, jer smo do sada vidjeli da nema ništa protiv da bude centralna figura u upravljanju krizama, tako da u tom smislu ne očekujem neke veće promjene. Super, pošto si spomenula to upravljanje krizom, kratko samo Agron za kraj. Kako Priština gleda baš na taj moment kada predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krene sa razbijanjem mitova i pričom o miru, zalaganju? Pa hoće li on da krene sa razbijanjem mitova? Ja ne znam. Ja u principu ne verujem političarima, najmanje verujem Vučiću ili Tačiju. Do sada. Biće veliko iznenađenje ako stvarno to uradi, ali naravno da sa tačke gledišta iz Prištine je poželjno i potrebno da se vidi da će Srbija uraditi nešto sa preambulom Ustava i tim stvarima da skine to breme. S druge strane, mislim, ipak moramo biti realni. Neće nam međusobne odnose rešiti ni Vučić ni Tači. Neće nam rešiti ni briselski sporazumi, jer su to politički sporazumi koji danas važe, sutra ne važe. Neće nam rešiti čak ni ustavi ako to ljudi ne reše. Ako ljudi ne budu sposobni da se... Ja mislim u tom smislu da je potrebno da se desi neki unutrašnji dijalog na Kosovu u kojem bi kosovski Srbi bili deo tog dijaloga. Da se okrenu prema Prištini i da kažu šta u stvari
kosovski Srbi žele. A ne da to bude deo priče prema Beogradu, pa da onda Beograd dođe da pregovara sa Prištinom. Mislim da je vreme da se direktno otvore neke stvari unutra ovde i da se možda nađe način da u neko dogledno vreme, ajde da kažemo 10 godina, dođemo do nekog srećnog kraja. Hvala puno na odgovor i vama i hvala vam što ste bili moji večerašnji gosti. A vama, poštovani gledalci, predlažem da ostanete još koji minut sa nama, jer ono što sledi je prilog o najnovijim informacijama kada je u pitanju proces formiranja vlade Kosova. Napominjem da ovu emisiju snimamo u četvrtak, 29. juna i naravno ne želimo da vas uskratimo za neku novu informaciju ukoliko je bude bilo. Kosovo u posljednjih nekoliko dana nije dobilo novog mandatara za sastav vlade, ali je mnoge iznenadio, doduše neformalan sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federico Mogherini u ponedeljak u Briselu. Očigledno, dijalog se nastavlja. Ulazi u novu fazu, a da li će biti na predsjedničkom nivou više je tehničko nego suštinsko pitanje. Za Tačija, on treba da vodi ka normalizaciji i pomirenju u korist dva naroda, ali i celog regiona. Vučić je zatražio od Brisela ubrzan pristup Srbije Evropskoj uniji i ponovio da se formiranje zajednice srpskih opština podrazumeva. Gledali ste još jedan sporazum. Kao što rekao smo, čeka nas dugo toplo leto, ali i letnje programske šeme naših partnerskih televizija. Vidimo se ponovo tek u septembru, kada počinje nova sezona sporazuma, a verovatno i dijaloga briselskog. Hvala na pažnji i prijatno večer.